Merry Christmas and greetings in the wonderful name of our Lord and Saviour Jesus Christ. This morning, the yearly tour in the Nita out. Ola o te tene tātou le talo, o na tātou whanongongo le whatasi mau I le upu po le whionga pa ia a le atua I le Nita out. Whaktaitele no mātou atua, maua le nea wanoa, siri o na tāua ia te I mātou, mātou te whanongongo au e haoa o ina, o mātou soifua, o mātou wola, ina ia mātou I loa o na Sava Valley, maola e tusa, malofina ngalo, au mātou whaatalitali I le toia whio mai o lo mātou alii whaola o Yesu Keriso, whaamanuia ia o auna o mātou whaatasi le nei aso, ane ngata fo I lea pe o na mātou tatalo, e iailau whaamanuianga I so se vaenga o le nei a tunuu ma le nei a ai o lo fola I na ai lau tala le nei, I alu ma le mana lau upu le nei tai au, ina ia whaatele ina pea nganga, e whaola ina mo oe, malo. And me se foi so se tasi o whaalongo I le nei tai au tama, e whamanuia I lona loto, na luelo o nganga pa ia te ia. Ono Yesu, amene, ma amene. E fia lava e whaawa wina la tato mata upu o lo tato iai nei. O lo tato talatala noa I le Efeso alona mata upu e ono, e whaautu le tato manatu, I le mele taua o le taua whaaleanganga. So we're talking about, in the book of Ephesians, we're looking at the spiritual warfare, a spiritual battle. Everybody has an idea of what a battle looks like. We all know what a war looks like. But for a Christian, we face a spiritual warfare. Pe ona tātou mata le whai pasfumale lua mata apule ono. A wata te le o tau ma tangata. O le whionga pa ia le atua, o lo whaamala mai a te I tātou, o le tangata whaolaina, o lo iaila na taua o tauina. Ia e loa ma e mauti noa, o lo e tauina lau taua, o lo o tauina le taua. Lea le taua lea, whamai le tuspa ia, o le tātou te le tau matangata a o li sili, whai pule, a lii o le pouliuli o le nei, lalolangi a toa ma nganga leanga I mea, o le langi, lono winga, o le taua e le whaaletino, ai whamai paulo e le lua koroniton tau kwese fulu, o le taua e whaaleanganga, e tauina lo tātou taua I le anganga, o mea tau fo I e tauina a tātou le taua, e whaaleanganga. So Ephesians chapter 6 verse 12 is what we're going through at the moment, and it's the final part of Paul's letter to this church and these believers in Ephesians, in Ephesus. And he exhorts them to fight the battle. And he says in verse 12, "For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness of this age, against spiritual hosts in the heavenly realms." In 2 Corinthians chapter 10 verse 4, we read there that our warfare is not carnal. Our warfare is not flesh. Our warfare is spiritual. Pea tātou whai tauina le lua koronito nā alona mtāku se fulu, alona whai upu e whā. Whamai le whaamālosi a le apostolo. Whamai awa o a upenga alo mātou nei taua e le whaaletino ia. Whamai ai whaamālolosia e le atua. E le petia ai olo. Whamai whai upu e lima o lo o le peti I lalo ma salo salonga. Whene tu e le taua le tangata whaaleanganga. E tu I le mafofau E oso whaia I tātou e le ti a polo ma sātani mana au. I o tātou mafofau. I o tātou loto. I le fatu ma le ano le tangata. O I nāolo o tauina I le taua a le kerisiano whaamaoni. Pai aso na tuana I neina a mata ina tātou whai tau I le whai koe sifuru ma le whā. I le whaupunga whapea o lo e iai ofu tau a le tangata whaolaina. Last week we read and started in verse 14 that the believer has an armour. You know, like any soldier, they put on soldier's gear. So I vai taimi o paulo sa whaapea o na
mata ia Paulo ia le fita Roma. Le vai aso lana te anei, na tātou wa ai tolu vaenga o futau a le tangata whaolaina, na tātou mata ai, mua, o le fusio sulunga titi, ile wha maoni. O le vaenga mua o futau na au mai Paulo, o le wha maoni. O wheme au mai le wha maoni o le tangata faatuatua, au mai le wha maoni o lana upu. Paua leo le mea mawhai ai ona tātou lango ina mā losi le wha maoni o tātou soifua mo tātou holanga. Muna o le tuspa ia. Tele i o mea e whōlinga mai e wha maoni. E whōlinga mai e moni. Ai ona o le upu le atua tātou te mauai le wha maoni. O le wha maoni o le upu le atua. Vai ngono na luana tātou mata i le vai aso na tuana i nei. Whamai o le uwhi fata o le tangata tau. Whamai ia tuu pe ia whaapea no ofu tātou i le uwhi fata o le ami o tonu. Ai mana tua. Ele iei si tātou ami o tonu. Le ai masa tātou ami o tonu. Ai sea, na le whamai la fionga pa ia le atua. Whamai a o tātou wanga sala na maliu Yesu Keriso. Ai sea, ina ia tātou ami o tonu ina fua i tātou. So, o la tātou uwhi fata o le ami o tonu a le atua. Whape whiona maua le ami o tonu i tātou te itua tasi. Ale na maua le maliu o Yesu Keriso. Le maliu o Yesu Keriso, o le tanu mia o Yesu Keriso, o le toe tu mai o Yesu Keriso. Lea o tātou ami o tonu ina ai tātou. Le ofu taulo na tonu na tātou mata ai, se e vai. Mana tua, ale anga se e vai al tangata tau. Ele mawhai o na tau, na e la vea le vai, e la vea no ale vai, ia tatia le tangata tau, praise the Lord. Ai e tatau o na mau se e vai, whamai le whai upu na e skulma le nima, ma ia wha se e vai ina o tau vai, le sauninga o le tala le lei o le file mu. Tatu wawa o ina lea, o le ale sauni uninga o le tala le lei o le file mu. O le ale tala le lei o le file mu. O le tala le lei o le file mu. O le leinga a le atua ma le tangata na sala. Ina o maliu Keriso, whamai o le tatou le leinga ua toe le lei i tātou ma le atua. O le atala o tātou se e vai, ia fusia ia mau o tātou se e vai, o tau wina le taua, ia fusia ia mau le tala le lei lea o le file mu. O lea, o lo tātou le leinga ma le atua, aua ne i mamulu o tātou se e vai. Aisea, e whaalea nganga le taua le tau. So i manau mia e tātou le whaase e vai ina o tātou vai le tala le lei o le file mu. 3 parts that we looked at last week in regards to the believer's armour. First, was this whole thing about girding your loins. And we started to understand that a Jewish man's innerwear was a large tunic, or just a large mu'u-like garment. But in order for them to fight the battle, they would actually pull up their garment so that they will free their legs, and it's that preparedness for battle. So that's what Paul means by girding your loins. You know, lifting it up, be ready. How? Be ready in regards to the truth. And then we understood what was that the Greek word that we learned last week, that the truth is the content of truth. Where's our content of truth? It's in the Holy Scriptures. 2, the breastplate of a warrior was righteousness. Not that we have any righteousness of our own, but our righteousness is from Christ himself. 3, that our feet should be shod with the shoes of preparedness of the gospel of peace. What is the gospel of peace? The gospel of peace is our reconciliation between a holy God and sinful man. That's what our feet should be wearing. That every time we go into a spiritual warfare, that we understand that our feet has the gospel of reconciliation. We have been reconciled to God. Praise the Lord. So, o le vaisona te anei, na tātou mata I o futau e tonu. O le vaisona nei, o le tātou mata I le isi tonu. So, vaisona te anei, tātou mata I le whaamaoni, o le ami o tonu, o le tala le lei o le file mu, o le tala le lei o le lenga.
Tai aole nei, o le atato mata-mata I le faatuatua, o le olatanga, ma le peru o le anganga, o le upu, o le fionga, a le atua. So we will be looking at today, we'll be looking at faith, we'll be looking at salvation, and we will be looking at the word of truth, or the word of God. Mawala tato faitau le ni tai au, I le faipuna sifuma le ono, ma le sifuma le fitu. A mawala le faasamoa, whamulu mo le tato faitau faatasi, ia whaapopo, ia. Ia whaapopo, I nā mea uma o na tano atu ni le tali kupuni o le faatuatua. Tua te mawhai ai o na tinei o upana muhu malama. Alo o lea. Ma ia o so abe le pulo tau o le ola tama. Ma le pelu o le mama. O le afio ma le atua. Amen. Ia whaapopo I nā mea uma. Ona tango atu, I le tali pupuni, o le faatuatua, tau te mawhai iai o na tinei o uwhanawhana mu o malava a loo leanga. Verses 16 and 17, above all taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. If last week's 3 parts of the armour was our breastplate, was girding of our loins, was the belt of truth, was our shoes. And remember, we said that those things we must put on, we must endure, we must never take them off. This week, we're going to look at the next 3 parts of the armour of the warrior, that when the battle is on, these are the things that you would pick up and ready to fight. Amen? So, a whaiol vai aso na tuana I nei na tātou tilo-tilo I le sunga titi o le whamaoni, na tātou tilo-tilo I le uwhiwhatawhata o le ami o tonu, na tātou tilo-tilo I se e vai o le tala le nei, mai o vaenga I le ofu tau o le tangata e aua nei ave e sea, o le taiao ane nei, o le a tātou tilo-tilo I mea o a upenga po o mea tau o le fita-fita tau, e sa uni ina pe ave velo le taua. Le teimi lea o le a tauina I le taua. Le teimi lea o sa whaia I le tangata whaalea nganga. O vahenga na ia e tolu. O isi vahenga ia mau I teimi uma. O le whaamahoni. O le uwhatawhata o le ami o tonu. Se vai o le tala le lei o le leinga. Auane ave sea vahenga na I loso I fuanga. O vahenga e tolu o le atatou tilo-tilo e le tai au le nei. O vahenga ia pe ave vela mai le taua. Pe au so whaia I tātou e sātani mana au. O vahenga la ia e whaonga. O le vaenga mua o le tali pupuni. Whamai o le ale tali pupuni, o le tali pupuni o le faatuatua. Whamai le e peru e tol a se fulu whai koe tolu sfuma le valu. Ma le roma mua whai koe suma le fitu. E ola le tangata a mi o tonu I le faatuatua. So whai tau, e ola le tangata a mi o tonu I le faatuatua. Hebrews 10 verse 38 and Romans 1 verse 17 says that the just shall live by faith. So the 4th weapon of warfare for a believer is your faith. Amen? Amen. O le upenga numera 4, o le fita-fita tau, o le taua whaaleanganga, o lou faatuatua. O le atale au mai e le faatuatua I le tai au le nei, o le tali pupuni. I le vaitaini o fita-fita Roma, o tali pupuni a fita-fita Roma, whamai o le lautele e lua ma le awhawhutu, o lona umi e whā ma le awhawhutu, whamai e matua mā losi le tali pupuni lea ina ia ufiti ai le tino a atoa o le tangata fita-fita tau. Pe ave vela mai le taua, o nei lunga lea o tali pupuni ia. Le mā nei e le au mai o le ata lea e le apostolo mo I tātou. A wā tātou te wa ai, e le o se tali pupuni lai titi. O le tali pupuni e mawhai o na ufitia ai le tino a atoa o le tangata fita-fita tau. A vevela mai le taua, a oso whaia e le fili o nei lunga lea o tali pupuni. Ai whamai le apostolo le tai au le nei, ia whaopopo I nā mea o maona tango atu, manatua, lewa iai le whaamaoni, lewa iai le ami o tonu, lewa whase vai ina o tatou vai le tala le lei o le file mu po le lenga. O so whaia lo tatou I le taua, tango atu loa I lea tali pupuni, o le ale tali pupuni, o lou faatuatua. O le faatuatua o le tangata Kerisiano,
Le wha mai ei Paulo I le Roma se fulu. O le hale faatuatua o e maa o somatua whaafine. Wha mai le faatuatua po le whaamutala ina o lo tātou faatuatua. A whai e tautino I lo mutu I le alii o Yesu, matali tonu I lo loto, wa toe whaatuina mai o ia e le atua na ye wooti e whaa hola ina oi. A wā o le loto e tali tonu wai, e o mai gai le ami o tonu, a le mutu e tautino ai, e o mai gai le ola. O le hale whaatuatua o le tangata, o lo whaatuatuanga o Yesu Keriso. Praise the Lord. Fa maina iane mua fai pasuma le lua, a oi lato uma o ena talia o ia, ma faatuatua I lona suafa. Fa maina ia avatu iai o lea manuia, ia vea I lato ma whanau a lea tua. O le tali pupuni o I tātou usu matua whaafine o Yesu Keriso. O le marosi anga o le tali pupuni I le temi o le osa whainga, o le taua whaaleanganga, o Yesu Keriso. O ia lea na tātou whaatuatua iai. O ia lea na tātou talitonu iai. E lea mawhaina tātou whaatuatua I lo tātou lava marosi ia. Praise the Lord. Because we didn't save ourselves. We couldn't save ourselves. The first verse that we read today is that the shield that Paul is talking about is the shield of faith. The question is, well, what is the faith? The analogy that Paul gives here is a shield. And when we talk about a Roman soldier's field, it's 2.5 feet wide, 4.5 feet tall, and would cover a soldier in the time of the heat of the battle. So when they're battling against the enemy, this is when the shields come up. And if you see those movies like Gladiator, and then you see all of the line of the miles and miles of soldiers, and as the attack comes in, they'll sink their shields and they'll all sort of stand in line now for the what? Protection of from the enemy. So that's the shield. That's the image that we have in our heads of this thing called the shield. And Paul says here that the shield that we must take a hold of is the shield of faith. And what is our faith? That's the question. Ultimately, our faith, when we look at Romans chapter 10, verse 9 and 10, it says here, this is the beauty of our faith, that if you confess with your mouth the Lord Jesus, and that you believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. It says, from with the heart one believes unto righteousness. Do you realize that your faith is in the person and in the power of Jesus Christ? That's your faith. That faith is never able to be shaken. That when you are under attack as a believer, because believe you not, you will be under attack. Why? Because we are in a war. We're in a battle. And when you are under attack, what becomes your protection? Your protection is your faith. What is your faith? It's the fact that you believe that you are saved. You put your trust in Jesus Christ. That's your shield of faith. O lo tali pupuni le na uso matua whaafine. Ua e mauti noa, ua e loa, ua whaola ina oe. Amen ya. O le tali pupuni, o le whaa tua. Whamaile whai uma whai pasuma le ono. Whamai ia whaapopo ina mea uma o na tango atu I le tali pupuni o le whaa tua. Tau te mawhai ai o na tinei o whana mu umalawa. Alo o leanga. O ahu o le taua. O ahu o le taua I le vaitaimi o Roma. Whamai o le ulu o le ahu e yeise mea pe se fōringa mai se o momi. O le o momi e tuula I e tutonu o le pensini. A o le temi e whana I le ahu lea. Whamai o na tutu lea I le afi. O na mumu lea le ahu o na whana lea anga I le fili. O le whamtala ina nā le whai upu lea whamai e mawhai ai o na tineia o u whana mu umalava. The arrowheads of the warfare in the time of the Roman soldiers is that they would soak the arrowheads into a pitch or into a flammable formula. When used in battle, they'll light the head of the arrow and the soldiers will shoot it out.
to the enemy, or to the enemy front lines. That's why it's described by Paul. He says, taking a shield of faith which you will be able to quench the fiery darts or the fiery arrows of the wicked. It's a lolo whakasanga tau mai sa tani mana au o lo mumu ile afi ina ia tau ma oe. Oe le tangata whaalaina. Mafua angane na o lo whai mai paulo. Tamo ile tali pupuni o le faatuatua. Tamo ifo ile faatuatua le nana e tali tonu wai ya Yesu Keriso. O lo tali pupuni le na. O lo faatuatuanga atoa Yesu Keriso. O lo tali tonunga atoa o Yesu. E te leo faatuatua I lo lava malosi. E te leo faatuatua I saumea e whai. I se whaatinonga e te whaia. Leai, o lo e whaatuatua, whanga mai e sa tani ana au, ai o lo e whaatuatua matali pupuni, o Yesu o lava lo whaatuatuanga. Praise the Lord. That's my protection. My protection is the fact that I believe in Jesus Christ. Praise the Lord. O Fesili, o a au ia o lo whanga I tātou. The question, well, what are these darts? What are the fiery darts? E te loa, e whaasanga tau tātou ma au ia ia so uma o tātou o langa. Au o le masaru salonga. Au o le ita. Au o le whaamawalunga. O le muli lua. O le masaru salo. O lo fefe. O vaema uma nā o lo whetau wa I eleti a polo, mo lo loto, mo lo mafo fau. Ale ale tali pupuni ale tangata whaatuatua. O lo whaatuatuanga o lo tali tonunga o au ua whaaola ina. Pia le tata whaamulonga I mori maua. O au le tangata o whaalola ina. O au le tangata ua uma o na lave ina au e le atua. Kusa lava lapo le ale whelelei mai o au mo mumu I le hawhia satani. I vaenga I o lo soifuanga. Praise the Lord. Ai tango atu I le tali pupuni o le wha tuatua. Praise the Lord. What are these arrows? What are the fiery darts? When we talk about the fiery darts, it's the temptations. The enemy will put in front of you the temptations of doubt, the temptations of anger, the temptations of immorality, hatred, pride, doubt. Are you really saved? Hey, pride, fear, all the other sins that Satan will shoot at you all the time. But the fact that we've got our shoes on, faithfulness on, righteousness on, and then we put up the shield of faith, the fact that I am saved, I can hold on to the shield of faith because I am saved. To sin is to believe Satan. To follow righteousness is to believe or to have faith in God. O le amasala, o lo whaatuatua le ia satani mana whiri. A o le whai le ami o tonu, o lo whaatuatua lea I le atua. O le whaatuatua foi, o tātou ilo ai, tātou te manu malo. Whamai le salamo sifuru ma le varu alona whai pua tolu sifuru. O lo iei whai tau whapea, o le atua, e sao lava lona ala, ua se a rio ua tea mane o taota a fionga a Jehova. O ia lava, o le talita o I latou uma, o e faatuatua yate ia. Praise God. Pamele amatanga whai upu o le atua, e sao lava lona ala. Famele le whai salamo, famai ua se a rio ua tea mane o taota a fionga a le atua. Famai o ia lava o le talita o I latou uma, o e faatuatua yate ia. Ao sufa ia o e le taime le taua. Ia I loa o Jehova o ia o lo talita. Pamele mua mua le Ioane a lona mta upu e lima, a upu e wha. Pamele wha malo si ala apostolo, a wā o I latou uma o e whanau mai I le atua, e manu malo I latou I le lalolangi. O le nei fo I le manu malo, e manu malo wai I le lalolangi. O lo tātou, faatuatua lava. Praise the Lord. Manu malo na tātou te manu malo ai I le lalolangi. O lo tātou faatuatua.
we read in 1 John chapter 5 verse 4, it says, "For whatever is born of God overcomes the world, overcomes the enemy, overcomes Satan and his strategies, overcomes the enemy's attack." How? And this is the victory that has overcome the world, our faith. Praise God. That if you stand on the fact that you believe, I am forgiven, I am redeemed, I have been changed, Christ died for me, I believe in his resurrection, that's your faith. And that's your shield. Praise the Lord. That's armour number 4. Praise the Lord. Tato tilo ele o futau numera 5. Amatanga fai pasuma fitu, ma ia o tau abele pulo tau ole o la tanga. Lea wa tato tilo a, wa yaile sunga titi o whaamaoni, wa yaile fifatafata le amiotonu, wa yaile fa sevaina o tato vai se vai, o le tala le lei, o le file mu, leo tato ilo le tala le lei, o le file mu, ole le lenga, ma le atua. Lea wa tato tango atu, lea la wa alu tangua. Praise the Lord. Lea wa tango atu, umata tau I le tali pupuni, o le ale tali pupuni, o lo faatuatua. Fa mei mai na suma fitu, ma ia o tau ave le pulo tau, ole ola tama. Ole mea, ole ofu tau lea o te fiatala noa ai numera 5. Ole pulo tau. Ole pulo tau, ole ola tanga. We look at number 5, the 5th part of the armour of God, the full armour of God. We've seen that there is a belt of truth. We see that there is a breastplate of righteousness. We see that there are shoes. The shoes of our armour is the gospel of peace, the gospel of reconciliation. We also see that there is a shield. When the battle is on, our game face is on, we also take up the shield of faith. But the 5th part is the helmet of salvation. Fa mai le faipuna suma fitu, mai o tau ave le pulo tau o le o la tanga. O le pulo tau e avea ma lavea ina o le ulu o le fita taua, o le fita o le taua. When we look at the helmet, it's for the protection of the head of any warrior, any soldier. They wear this helmet, it's bulletproof. So in this analogy that Paul is giving us, it's for the protection of the warrior, the soldier. So, o lo tātou wa'ai I metotia satani, ina ia o so whaia le whaolatanga, lea ua I le tangata faatuatua. E se awha mei Paulo, tango atu I le pūlo tau o le olatanga. O le mafuanga, a wā o le tele o so whainga satani, e o so whaia ve whaafesilingia lo whaolatanga. Le whaolatanga lea wai loa ua e talia. Le asisi vaenga e sau I satani. E sau satani I lo whaolaina. E sau satani e fesilingia pe tuu le masalo salo. E moi wa e whaolaina. O le te lei o le vaenga na le taua. Mea lana e whaatoi pau ia a vevela le taua, tango atu I le pūlo tau o lea. Pūlo tau o le ola tanga. The enemy's attack is directed at the believer's security and assurance. Where is the believer's security and assurance? Our security and our assurance is in our salvation. But that's where the enemy attacks us the biggest. If I bear fear, ona o so whaia tātou e satani, I le tātou whaolatanga, lea o tātou I loa. Si tātou wawa ai I le tangata le nei o yopu. O le tātou nei o yopu whamaina ave esea, lona tamau ainga. Whamaina ave esea, lana whanau. Na ave esea, lona lafu manu. E o lava I lona soifua maloloina, whamaina le pela mai le tumuai lona unu, e o I le alofi o na vai. A o le tangata e matau I le atua. Ai se whaalongo I upu a le tangata e matau I le atua. Ave e sea le tamau aina, ave e sea le soifua maloloina, ave e sea le whanau, a afia lona aina. Ai whamai oi e le yopu e sfulma le tonu whai pa sfulma le 5, e ui lava I na whasioti o ia ia te au, o te wha moe pea ia te ia.
le tangata ua maulo na loto I le olatanga o lo'o ya Yova. We look at the example of the helmet of salvation in the person of Job, whose family was taken away, whose wealth was taken away, whose health was taken away. And yet, with all of these things removed, Job says in Job chapter 13, verse 15, though he slay me, I will hope in him. O le tangata o lo mau le pūlo tau o le ona taka. Amen? E ui na vaai atu yopu, e whaale tonu uma mea uma a. Whaale tonu le ainga, whaale tonu le tōlua, whaale tonu le te mau ainga, whaale tonu le tino. E whamai yopu, e ui na whasioti o ia ia te au, o te whaa moe bea ia te ia. Though he slay me, I will still hope in him. O le si vaenga e a fia I le whaolai no le tangata. Pea o le teimi o le whaolatanga, e te vaai ai le fi tā o le o langa whaaleanganga. E maua I tātou le lua koronito mta koe wha. O lo iai le moli mau a Paulo, e whaatatau I le fi tā o le ngaluenga po o le taua o le tangata whaaleanganga. Whamai a amata mai whai poe walu, e iei le taimi e whaaleanga I nai, oi, pe o Paulo. I le taua whaaleanganga e le taimi e tauleanga I nai, oi, I le taua whaaleanganga, e pe o Paulo. E iei le taimi e mativa ai, le soifuanga o le tangata whaaleanganga, e pe o Paulo. E iei foi le taimi e whaanoa noa ai, whamai e iei le taimi, Pe a oti, walata lata I tātou I le oti, ona o le tala le lei. Ai whamai le lua koronito on tāpoi skuma le lua whai poe iwa, ia tū mau I o tātou lunga le mana o Keriso. Le upu lea a le tangata o loo tū mau le pūlo tau o le o latanga. E ui na whaamatau mai, le o langa ma le soifuanga o le tangata whaaleanganga, e ui ona vevela le taua I le teimi o le tangata whaaleanganga. Ai whamai, ia tū mau I o tātou runga le mana o Keriso. Le pūlo tau o le o latanga leo lo tātou tala noaina I le tai au le nei. That when we look, Paul gives us an example in 2 Corinthians chapter 4. In 2 Corinthians chapter 4, Paul gives us a list in which a believer will face harsh realities. He says that we are hard pressed. He says that we will be crushed. He says that we will be in despair. He says that we will be persecuted. But then he tells us in chapter 12, verse 9, that even though as believers we face all of these circumstances, in verse 9 he says, my grace is sufficient for you. My strength is made perfect in weakness. Amen? My grace is sufficient for you, and my strength is made perfect in weakness. Paul was totally reliant on his salvation. Where was his salvation from? His salvation is from the Lord. I le tai au le nei, o lo tātou tala noa, I le pūlo tau o le ola tanga. Pei ona tātou awawina, I le mtau pule ale Efeso. O lo au mai Efeso le savalinga, e te tau ona savali ai le tangata whaolaina. O le ale savali e te tau ona savali ai tātou. Lea mo tātou maua mai le tusi Efeso le whaipu mtau pue whaa. E te tau ona e savali e tusa ma le vala au, ua vala au wina ai, oi. O le whaolatanga e te ngalue ai. E leo se whaolatanga, pe ona tala noa mai le tātou tai nei le tai au O le taua le atua. Ai toa tele o isi tangata, o wha moe e tawina le atua, le taua, ona nofo lea, ma whape I fo. Ia, lai tau e le atua le taua Ai whamai le Efeso alona mtau koe lua whaipu se fulu. Whamai a wā o lana lava ngā luenga I tātou, na whaia I tātou ia Keriso Iesu, ina ia
whaia ngā luenga le lei, na saunia na mua e le atua, ina ia tātou savavali ai. O le whaolatanga lea o lo e ola, ma tātou wola ai, o le whaolatanga e lo ai winga wa aia, o le tangata ngalue. O afo ninga o tangata ngalue, whamaile Efeso e whawhai mua, ina ia e savali. E leo le savali lea savalinga tangata. Ai o le savali o lo soifuanga. O le soifua le tangata whaolaina po le tangata ua mau le pulo tau o le ola tanga. Praise the Lord. Whamai e savali o ia, e tusa ma le wala au, ua wala au ina ai o ia. Leisi savali whamai le matau pue whawhai pue suma fitu, o le savali e ese mai i le savali a le lalolani. O le tatou wola me lo tatou soifua, i le whaolatanga, e ese mai lo tatou wola, o le tangata whaolaina whaamaoni, o le kerisiano whaamaoni, e ese lo wola ma lo soifua, mai le ola a le lalolani. Savali lo na tolu na tatou awawina whamai ia tatou whaa o ao i le atua. Nai whamai whaipu e lima, matau e lima whaipu mua. O le nei ia whao ao o tau i le atua, whaapei o le whanau pele, ma ia savavali i le alofa. Praise the Lord. O le olanga o tangata ua mau le whaolatanga, mau le pulo o tau o le whaolatanga, le teime vevela i le taua, savali le alofa. Praise the Lord. O le tangata foi whamai whaipu e spuma le valu o le tau koe lima, o le tangata e whaatumuina ele amanga wa ia. Praise God. O afo ninga o tangata whaatumuina ele anganga pa ia. Ale nawa wina e tatou, e ele vao le tane, ma le ava. E ele vao mātua, ma whanau. O lo iai foi le vao a lii, ma au auna. So o vaaina ia tatou te iloa ai, o lo mau le pulo tau, o le olatanga. When we look at the helmet of salvation, Paul gives us an indication in Ephesians chapter 2, verse 10, that a believer who is saved, one who has the helmet of salvation, verse 10 says, we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So if you have the helmet of salvation, you are an active, obedient Christian. Praise the Lord. Amen? Amen. So a helmet of salvation for a believer means that a believer is active in their faith, in that salvation. Praise God. And the picture of that is the way we walk. How do we walk? We see that in chapter 4, verse 1. We walk according to the call. 4 verse 17, that we walk not in darkness. We do not walk as the world walks. Chapter 5 verse 1, that we do not conform to this world, but that we follow the godly pattern. That godly pattern is to walk in love. 18, chapter 5 verse 18 says that we must be filled with the Spirit, with the Holy Spirit. That's what a believer's walk looks like. That's what active obedience looks like. That's what salvation looks like. Is that we are always active. E le se tangata tau e nofo. O le tangata tau o le whaolatanga. O lo whaapea o na malue. E na lue le tangata tau mo le atua. So there is no warrior in the part of the as part of the army that just sits or a spectator. Being a Christian, being a believer is not a spectator sport. You're a participator. You are part of the work of God, part of the kingdom. Tolu fui vaenga tātou te iloa, ele pūlo tau o le tanga. O vaenga ia tolu o te whiatala no ai, lea olo I lunga lau papa. A so whaia o tātou mafo, whaumo tātou loto, ele fili, e tusa ma lau whaola tanga, po lau whaola ina. O vaenga ia tolu e mawhai o na tātou iloa, e whaamau ni ai, la tātou whaola tanga. Mua. Mataipu mua le, whaiupu mua le Roma e balu. Whamai o I e whaamau ni ai la tātou whaolatanga ina ua tau wā mio tonu ina fua I tātou. O le nei, o le eise whaasala I e o ia ke riso, o e le savavali I la le tino, ai la leanganga. Te leo te mi osu whaia I lo tātou mafo whaumo tātou loto e le fili, ma tau mawhai e whesili ngia, po le masalo salo, o whaola ina e oi.
Ai o le tangata whaamaoni lana savali malona loto I le alii. Fa mai le roma le am tāpue walu whai mua ua le ai se whaasala I e o ia keriso. The first part that we just want to, it sort of stamps our salvation, right? Because when the enemy starts to plant doubt and questions in your mind, are you really saved? Romans chapter 8 talks about the fact that therefore there is now no condemnation of those who are in Christ Jesus. In Christ Jesus is we are saved, right? So when we are in Christ Jesus, when we are saved, no one can condemn us, including Satan, because we have been justified. Amen? Wa ta wa mi o tonu ina fua tatou lua. O le si wha maoninga o lo whaolatanga. O lo iai le roma o lo nam tau koe ono. So mai le whai koe lua sruma le lua. A o le nei, wa tu sau no o tau nai le angasala. Ma ua whai ma au auna a le atua. Wa iate o tau ni a o tau fua e o wai I le whaapa e aina. O lona winga foi o le ola e whaapavau. Mai ngalo lua, ta wami o tonu ina fua I tātou lua, o le tātou wola whaapa I aina. Praise the Lord. O le si wha maoninga le na, o le whaolatanga. Te pūlo tau o le olatanga. E le ngata o ta wami o tonu ina fua I tātou, ma ua iai le o lo faatuaina I tātou I luma o le tama, mo lo tātou whaapa I aina. When we look at our salvation number one, is that we are justified. That happens when you believe. That happens at the time of belief, you are saved. You are justified. But then every single day, we go through sanctification. And in Romans chapter 6, verse 22, we read this verse. But now having been set free from sin, that's when we were justified. It says, and having become slaves of God, you have your fruit to holiness, and the end, everlasting life. Sanctification is an everyday process. And praise God, we're not perfect, and each and every day we slip, each and every day we sin. Praise the Lord. But we praise God, we have an advocate who advocates for us on our behalf. Jesus Christ before the Father. 2 says in 1 John chapter 1 that if we confess our sin, that God is faithful and just to forgive us of all our sin. That's the sanctification process. So when the enemy asks you, hey, are you really saved? I say, yep, I'm just going through the sanctification process every single day. And that sanctification process happens every day, all the time, until you die. Because when you die, then we go into the hope of glory, our glorification. So when the enemy tries to attack you again and says, hey, are you really saved? You say, yep, because one day I am going to be just like Jesus. And in 1 John chapter 3, verse 2, it says that. It actually says that, praise God. It says, verse 2, beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when he is revealed, we shall be like him. And that's why we keep the helmet of salvation. Because our salvation is all of those three things. We're justified, we're sanctified, and soon to be glorified. And we can't wait. Mainga lona tolu o lo whaolatanga. Le pūlo tau lea o lo e tango atu iai a. A vevela le taua, a whanga mai a hu, tango atu le pūlo tau leo la tanga. O le ala o la tanga, o le whaolatanga mua, o le tau wami o tonu ina fua oe. Whaolaina oe, tau wami o tonu ina lo oe. Lua, o le ola wha pa iaina. Neno whai atu e wha peritania. O le ola wha pa iaina, o aso uma lava. Se ia oe leoti a. Ia te mi anga sala I tātou. Ai whamaile mua mua ni ane tāpua mua whai koeiva. Ai a whai tātou te whaari a tātou anga sala. Whamaia, e wha maoni o ia, e wha maangalo ai, a tātou a mio le tonu uma lava.
ole soifuanga whaapa ia ina i aso ta itasi. Tātou te o mai lava i lea tua. Nei leima sesi o tātou e tonu whilau sene i teimi uma. Alu tangata whaolaina na te iloa lelei wha maulalo toi fo'i mai lea tua ma toi mata le savalinga pe toi wha wau le savalinga toi wha wau le taua wha lea nganga leo lo tawina. Ma vaina muli e iei lo tātou wha moi. E le te me fisilingi e oe le fili wapea e moi ea wa e whaolaina i oe awa e iei le aso e li ua ele nei tino i uvale ma tino ola pea. Lele fa meni mo mua liane a lona mta koe tolu e koe lua fa mai le au pele o le fa nawi tātou le atua i nei ona po ai lei fa alia mai nei le wina o i tātou a amuli a ua tātou i loa pea fa ali mai o ia ona fo linga ai lea o i tātou i a teia a wā tātou te loa tino lapa e ele te mi ele toi tino i tātou i tino nei ngā. A tātou te fōlinga e pei o tino mamalu o Yesu Keriso. O le wha moe nā o le tangata whaolaina. Mafuanga le nā e maua i le pūlo o tau o le o le tanga. Praise God. The reason why we can hold tight onto the helmet of salvation, because we understand what our salvation is. Praise the Lord. And our salvation are these three things. Our salvation is an active obedience. Ia e loa mamauti no oe le tangata whaolaina, lea wa e talitonu o wao, o loa lana whaolatanga, e te tawhoi lana e loa mamauti noa, e ngā lue le faatuatua. Ma le vaenga muni, whai wai tato manatu le ni tai au, wha mai le whai unga whai kusuma fitu, wha mai mai o tau awe pulo o tau le o la tanga, male pelu a lea nganga, ole a fionga lea a lea tua, ole au penga muni o le tangata fita tau, leo lo au mai e paulo i lana ata whaatai tai, o le pelu. O le pelu la le whaatama ia le fili. O le pelu le o sa ia le fili, fasioti le fili, o le pelu le ma whai ei o na tātou tau le taua. Ai whamei o le pelu. O le pelu o le anganga, o le awhionga pa ia lea a lea tua. The final part of the sixth part of the armory that Paul gives us is the sword. And it's the sword in which we attack. Praise God. It's the sword in which we are able to defend ourselves and go on the rampage and battle it out in the fight, the spiritual warfare. And the sword is the word of truth. Praise the Lord. Whamei ole upo lea tua, lua Timoteo alon tāpue tolu whai koe sfuma leono, whamei o awhionga o tusi pa ia umalava, e mai lea nganga o lea tua ia. Whamai au ngā e aoa iai, aoa wai, e aoa iai, e whaatonu ai, e whaapoto ai fōi, i le āmi o tonu. So the Bible is God's word. And in 2 Timothy chapter 3 verse 16, it says therefore all scripture is God breathed. A tātou I loa o upu umanga wa le fionga pa ia lea tua, o upu e mai le fofonga o le anganga o lea tua. Praise the Lord. Le pelu lea o lo tātou tala noa ai. O le tusi pa ia e mai le anganga o lea tua ia. Lua, whamai o le tusi pa ia, e le ai se mea e se se ai. E I te mi whamai ia se awa onga se se whamai ia, e lei toa upo lea tua. E I mea o lea fionga lea tua e se se. Ai o te whai atu ma ta o tino atu ia te oe le tai au le nei, e le ngata o le upo le atua o le e mai le atua ia. Lua, e le ai se mea e se ai le upo le atua. Whamai le salamo na alona mta upu e spuluma le iwa, whai upu e fitu, mai whai koe walu. E sao le tula fono a Iova, e wha fo isia mai ai le anganga. E wha maoni polo i ngā Iova, e wha poto i ngā ai le ua whai ngō fie. E tonu whe au a Iova, e wha fia ai le loto, e mā polo i ngā Iova, e mā lama ai mata. The Bible is infallible. It is without error. Not only it's God's word, but it's without error. There's no mistakes in the Bible. In Psalms chapter 19, verse 7 and 8,
The psalmist writes, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. So, mua o le tuspa ia, o upu uma a le atua. Mai le fofonga o le atua, ina ia awa o ina i le tangata faatuatua. Lua, o le afionga pa ia le atua, e le ai se mea se, e sao uma afionga a le atua. O le tolu, o le upu a le atua, ua a toa. Pa mai le muli mau a liwani, le whaalinga alona mtau koe lua se fulma le lua, le tusi muli lapa o le tusi pa ia. The final chapter of the Bible, in its final few verses, we find these words. O upu o le afionga pa ia le atua, e a toa. Suma valuma suma leiva. A wā o te tau tino atu ia i la tō uma o e whaalongo i upo o valo anga o le nei tusi. Ai se tasi e whao popo mai se upu i nei upu. Whamai e whao popo i nā atu e le atua i a te ia o mala ua tu sia i le nei tusi. Whamai suluiwa, ai se tasi foi e ave ese se upu i upu o le tusi o le nei valo anga. E ave e seina e le atua lona tofi i le tusi o le ola, male a aipa ia, ma mea ua tu sia i le nei tusi. Wow, there's a stark warning there. O lo i au mai le lapata inga, o le tusi pa ia, mai le kenese e o le whaalinga, ua a toa. E le aise si e mawhai o na toi whao popo, e le aise si e mawhai o na toi tō ese, aisea, a wao lea mele la pata inga, whamai e le ngata o se whao popo, e whao popo ina e le atua o mala. Whamai o se ave ese, whamai ave ese e le atua lona tofi, me le tusi le ola. A stark warning that we get in Revelation 22. The final part that I want to talk about God's word is that the Bible is God's word. 2, the Bible is infallible, it's without error. 3, the Bible is complete. From Genesis to Revelation, it is complete. And John writes there in verse 18 and 19 of the final chapter of the final book of the Bible, John says, "For I testify to everyone who hears the word of the prophecy of this book. If anyone adds to these things, God will add to him the plagues that are written in this book." 19, "And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life, from the holy city, and from the things which are written in this book." Grave warning, brothers and sisters. That's why when the enemy tries to attack us and say, "Hey, there's extra words that need to be added," or "Hey, there are parts of the Bible that are missing, let's add this bit in," you're under attack. And what do you need to do? You better pick up the sword and start fighting. Praise the Lord. Start plowing. A whapea mai se tasi, ele atoa, ele o sat, ele I mana o mia le si tusi. O lo te talo atu i o e usuma tu o whawhini. Tango atu I le pelu. Tango atu I le pelu a le atua. O lea fionga pa ia a le atua. Pape whione e tau watu mo le mea se ma le mea le sao. Mo na o le upu lava le atua. Praise God. So o le upu le atua, o le puna o le sosia o le mea moni. I'm just going to give out some of this text. O le puna o le sosia o le mea moni, yo ale suma fitu, fai pe suma fitu. For mai o le ola o le tangata fa le anganga ina ia tupu pea mua pe terum tau pue lua, fai pue lua. Fa mai ia nau o tau I swa suswe le suia o le upu. Mai ia o tau tutupu ai. Praise God. Desire the pure milk of the word, that you may grow. So the Bible allows us to grow spiritually. Praise the Lord. For me o le upu e maalosi ai. E peruna e se fulu fai po e sefulu ma le lua. Whapea na whaitawina. Maua e sisi taso whaitau whaatasi. Sumalua a walo ola ia.
Wā lo ola le afionga le atua, o lo matuanga no e fo'i, o lo sili fo'i lona maai I peru uma e whaatau maai I tū. O lo vai fo'i e o lava I le vavai e seina o le loto ma le anganga, o nganga tino fo'i ma ano iri, o lo wha masino fo'i I manatu ma whiwhilinga o le loto, o le upu e malosi. Praise the Lord. For me, a wā o wala le afionga le atua, o lo matuanga lue fo'i. In Hebrews chapter 4, verse 12, let me just read that in English for us. Hebrews chapter 4, verse 12 talks about that the word of God is powerful. It says, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword. So how do we fight the enemy? With the word. What is the word? It's our sword. Praise God. And the last part that's on there, it's that the word of God guides us. O le upo le atua na te whaasino o tātou wala. O lawa fionga o le suru le yo vai, male, mana malama, yo wala. Ma le vaenga mon hulina mo le Roma suma 5:5 na te wha ma whana ya te I tātou. Nei maune na Efeso soani ate oe, ina ia e mana malama, I le pelu lea o loo I lo lima. Le pelu lea. Praise the Lord. Lau pelu lea e tau waine tau a whale nganga. E nei mawhaione e tau ina I lau poto o lo malosi. Lesi foi faatuanga mo I tātou a, e ta tau ona I loa wha o ngā lau pelu. Praise the Lord. You need to know how to use your sword. Anyone that's part of a warfare needs to know how to use their spiritual tools, their spiritual weapons. This is our weapon. Praise God. But if you don't know how to use it, you're going to be an easy target. A whaia te rei lofa o ngā ne peru. Lona winga. Samsa asa tani mo oi. Amen? So o le whautu wanga mo oi, uso matua whaafine. Lea lawa tātou I loa, tango atu I le tali pupuni o le faatuatua. Ia wha pulo tau wina I tātou I le ola tanga, lewa tātou mala malama. Okay, le whaolaina au, o tau wame tonu ina fua, ua ola whaapa ia ina au. Lewa ui mauti noa e iai le ola I whaavavau, te me li ua I le tino le nei. A ia ui lofo, I le taua whaaleanganga, e ta tau ona iai le pen. Lei masesi e alu ma le pulo tau se vai u whatawhata tali puli. Ai au so whai me tango atu e lisi me tango ia ia. Praise the Lord. There is no warrior that will go into the battle with his helmet, his breastplate, his shoes, and his shield, and then it's time for the fight and you've got nothing to fight with. Hey, you've only got your hand. Praise the Lord. That's why we need the word. You need to be able to fight with the word. Because the battle isn't against people. Your warfare is not against flesh and blood. Your warfare is against Satan and the enemy. And this is how Paul encouraged Timothy. In his final words to Timothy, this is Paul about to die. And this is his final words in his writings. And he says to Paul there, he says to Timothy in 2 Timothy chapter 2, verse 15. And he says these words. Whamaipo pua a Paulo ila nā tali whaaleanganga o Timoteo. Ile lua Timoteo, alona tau koe lua whaipe sumanima. These are his words to his son in the faith. And imagine Paul as an old man and he's getting ready to be martyred or killed for the gospel of Jesus Christ. He says this to Timothy. And I also would encourage you to hear these words for you as a believer. Paul says, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Praise the Lord. That you and I as a believer, that yes, we've got our belt of truth, our breastplate of righteousness, got our shoes of the gospel of reconciliation. We now have our shield of faith. We have our helmet of salvation. But may I encourage you to take up the sword. That you be diligent and be able to not be ashamed,
but you rightly divide the word of truth. Iana, toi upu a ola toi upu ia Paulo a ola o ia. O ana toi upu a o ngai atu Paulo I le oti. Lela a oti Paulo o le a faa umatia lo na ola o na le tala le lei. La fasio tia o ia o na le tala le lei. Ai fa mai ana toi upu ilo na tali I whaale nganga o Timoteo. Ana toi upu ia Fa mai ia e tamo whai ina ia a vea oe ma le ua fia mai ai I le atua. O le whainga luenga, e le eise mea e mai. Fa mai nate, vai, tonuina, le upu moni. Se wha maro si fwoi nā mo oe Oe le tangata faatuatua. E le ngata wa iailo fusi al wha maoni. Wa iailo fata le ami o tonu O ia fase e vaina o vai le tala le lei o le file mu o le lenga. Le la ua tango atu le tali puni. Le uvevera le taua tu maulo faatuatua. O ia te oe le pulo tau o le ola tanga. Alfa malo si ia e tango atu I le pelu o le nga. Amen? Wa na le upo le atua e mawhai ai. Ia whamalo losi I tātou Whamalo si lo o langa whaitau le tuspaia. Whamalo si lo o langa auina I le upo le atua. Me ia whamalo si I le teimi malava e te whaitau ma mafuta I le aligi. E ala lana upu I aso taitasi. Aisea, wa le whai mina tātou I le whaipule suma tō. O mele I o tō tango atu wai I o futau a tō atoa mai le atu. Ina I o tō mawhaia ona te e atu pia o I le aso vali. Pia uma ona o tō whaia o mea uma. Tō te tūtu mau mai la. We finish up with verse 13. Therefore take up the whole armour of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Ia le tua, tau ni e whamanuia le tua I lo loto I le nei tai au, ono Yesu. Amen. Tato tūlai whatasi mai, tato tatalo, whaia le nei tatalo, mau lava tatalo, a o whaapofonga le atua I lo loto, ona o lana upu o e whaalongolongo ai I le nei tai au. Let us pray. Whawhetai tama. Lo wawa o ina o alo. I lau tusipa ia. Lea ua o whaalongo. I o futau ato atoa. Mai lau a fio. Whawhetai ono lau upu. O loo avea. Whamalosi yatea. Whawhetai nganga pa ia. I lo whaamanatu yatea. Upu uma o laua fionga. Whaawhetai fo'i. Mo le whaaulatanga. O loo ia Keriso Yesu. Ua ta'ua mi o tonuina ai au. Ua whaaolaina ai au. Whaawhetai tele tama. I lo wanga le lei. Yatea. E ala atu lau tatalo. Ya Yesu Keriso. Amene ma'ani. Praise you, Lord. We thank you so much for your grace, mercies, brand new every day. And once again, what a privilege it is for us to listen as you teach us through your word. Thank you, Lord, that you've moved in our hearts. You've moved in the hearts of our families today. That you encourage us, Father, to continue to put on the full armour of God, to take up the sword of truth, which is the word of God. And so, Lord, we look forward to the end of Ephesians next week. We're so thankful for this great book that's helped us and encouraged us along the way. Pray this prayer in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Tato lana mai lalo.